Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halqihi ve eşrefil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in, amma ba'd. Nitlede şazi kula adlu hiç ebak alda zulmü buk ulesi. Adlu hep kula nitletse raşşa sebebi. Nitlede bir kula Allah's kinoguçi vaşşa taunuki. Çünkü hav zayıf havgev. Çünkü hastat ad kuvvet hal bugev zulmü habize viçşalar evli. Hadis hazda buk aheb, Kur'an aslu ayet hazda buk aheb. Adlu hep kula nitletsa jaljalaz jodor hukuk altsuni. Nitler buk'a çiye nitletsa keze buk'a. Suratul Maide tasul. Mikabileb ayet halda Resulel dasan kula. Vela yecrimennekum şana'anu kavmin ala Allah ta'dilu. Nujra çugeyle, nujertsu adamazde xumu gebrak kweştiyat simbakiyat. Nujetsa raşşa sabungut ildi. Ay hezda zulmü habildi. İ'dilu nujetsa raşşa sabe zulmü habuge. İ'dilu huve akrabu littaqva. Hebugila Allah haste agar siyasejib agara binabun. İslamiyet tarihal da janib nitleda bihula kinab rit uqli adlu islamaslu tarihal da haburab ve heb adlu habiyal kinhel Allah ast adi angi harural. Tarihal avarak sallallahu aleyhi ve sellem çaguge zamaniyel tu sahabiyetel jugi bi qundobt amula Yahudiyel det ade. Khadub çedal asgo busumbuki Gosliye hükm habidal kwerqut izeyn abun. Avaragase sallallahu aleyhi ve sellem se vuktule vugin abun. Usamet bin Zeyd vit ula dosul kabile doy adana sul kabile. Avaragasuke sallallahu aleyhi ve sellem suke aygob hükmü khisi zabit alab habun. Jaqqa quyas nitlet sabu qetsu hurtluchi kun abu. Avaraga sallallahu aleyhi ve sellemes singi bakun usamati de kun abulubu. Ya usamati la ataşfa'u fi haddin min hududillah. Tutsa Allah surab had. Allah surab kanun zakonal dat adiş ile tutsa şafaat Allah habuluge. Hep khisit Allah habulug. Singi maşhur braybu. Meshedat khazere qarab jindirias Fatimatitse biqumuk arani hesul gijinse kwerqut ize buk aninavun hesnitleda biçüle kula İslamiye dinal da janib hakima sul abun vali şeyha sul abun ustara sul abun alima sul abun şer'iye hükmü khisi buk ularefli Hebuk ikin nezegu amma hükmü. Hes Ömer ashabas radıyallahu anhu yas. Soy hükmü bakidal jiv khalifa sunuge zamaniyas. Kin nebgu agar sigi ahun. Gozdabulani ile jinsa hükmü bakhumu gu fulanab. Heb khwezabunani nujek igu nukhatsikun tami habize buginabun. Ve meşhur kıssa kula Amr ibn As radıyallahu anhu sahabiyo Ömer ashabit savit ida radıyallahu anhu yas çünkü Yegipet de valisun Gosul vasas çudul qetsbala çünkü qibtiyawgun Yegipetaningun au qvedal çünkü gosro Yegipet da saçiyas da kabula ana ibnul akramin ju khiriyal çazul Vasuginamu nitlets abulev kinigi dun valiyasu dun alimasu dun şeyhasu labun ura huena buli çigiruk ineriş khatsingi adab unulel abural haqiqatal da adabaslu mahni uba kibuk ule go yegi petani nastasalla go dinas bitşalar efli Govanç ula Madinel'de
Umar ashaba suqe radiyallahu anhu ya suqe gobitzize. Umar ashabas radiyallahu anhu yas khekh guchivit ula Amr ibn Asidagi radiyallahu anhu gosulvasastagi khadu ahizegi ahun jindiye haqiqat shedal go Yegipetyaningi asku gos tsaltula go Yegipetyanina suqe busurbano gugure suqe maila duda kabu khedutsegi kabela go Amr ibn Asil wasastelam kabula gos khosta khadub abula tsingi isude kabela anje Gowi khula gos abula wasas kuruni isut sekambuk ichili dailamun Umar ashabas abula radiyallahu anhu yas Gowasasile isude muchbay habun kabunile gobduda Netsa khala beja qaquyat godinan kabunani Chamasta de kabize keleru nijetsa tsut saral rexseleru haqiqatalda tsutsuya sharpunchech ugubuk izikh saral rexseleru Changi Umar ashabas radiyallahu anhu yas nitlede khuraqli da ugevzimiyas da zulmu habun batun bu surbanas da qabra bu tazir hedinan tsunana islamiye dinal huquq al adama zurash libuk inekula rit uqlibuk inekula juel de janib Muhammad say Ramazan but yasrahi mola tsunu khadarsi da bitsana krestavoy pakhodal damaskal deraj ulagu Doz qanile kagat damaskal da jani rugel Christiana zuqe nuj din tsuyal nish gunishilaruk inel rak tsuyal busurba bi gunishinabun gozdan de jawab khadulu bujal hal busurba bi gunruk inerugu nije da hazdasan shibgu zulmu bi khichu shibgu meqyabju bi khichu inabun qudiyab askargun wagize kuluk ichedal Abu Ubaidat bni Jarrahitsa Iordanial daruk aral Hristiana zuqe gozu qabus harabdan ay cizyat naqequnila habu sumbuk ana nuçunize abun jaqat adebach ulev quwwatat nuçunize ulev hanijer heç abun qut it ubazabun nitadin guru khashwaraju khapizegi khapun khapuga be adin ruk ul amerisel jaqa quyeselde sorumge Gol Hristiyanas ragize ulel Çünkü Hristiyan olgun Kristoy pakhod olgun ragize ulel bu surba beze Iordanial daruga Hristiyanas dua bulanila Allah snuj gozdat ad berhize garun jodo kenak berheltigun russi zareginam Hedina buk an adlu Hedina buk an rit uqli Nijegu Damaskal da tsawlagu tsadak tsawli wasas bitsarab qissa kula Muhammad ni Fatih Konstantinopol busi zewlagu Qudiyab askargun nuqta gosta Armana vatanila tsulbul akhbugu Gos gosta abunile hep sibil biçeyna muhin qarago Armanas abunile buseyn abun busiç ile gosxo biçunguruk Tsingi go Armanav Khurur alda ballahun çunuk anile gol bu surba bazu yaşavasluk. Gob askar ahiqe indal sulbu ruhi lazo gob qut un khadu san khadu guruni goz qalib sibil shularu anile wesabazdat alun san khadu guruk. Goz amunile gozuq ki ballahun emerab askar jinda bikhanin ama nuj adine selihiçin Nujet sabu sulidav Konstantinopol abun bu sizigi bu sana Muhammed Fatih etsağoq. Hebun itledal haze kulucu. İslamiye din heç u gaçağızda şungi utsarab. İslamiye din heç u çünkü sihilab alu eski utsarab. İslamiye din heç u şobazdagi barab. İslamiye din heç u pantabazdagi utsarab. İslamiye din heç lozungazda utsarab. Sitataza utsarab. Komünistazı kiyo balani gibuk ulan sitatal ama jani jubuk arando rikhilanish. İslamiye din bugu haqiqatal da bara din. Nitle qaramugu helde rakhize. Nitletse İslamiye din nitletse kalbusun teç ugu haqiqat busiz. Allah's nitle hepkegi çünkü rit uqliqegi haqiqatalda
ракбацали қораула сундут хел абула самая большая хитрость это честность абун ше имам Шамил асир луде кедал урус ракалда саебеде эмер чиго гундан чазера чулерук ара гозда бихун имама сқутит убазавулу буки гозда бихун имама сурахму гозда бихун имама сул аданхи هوچی کیو گوده تا خولارو بسور و باز ده هرکلوک آگو بسور با بیگورز ده هرکلوک آگو الله است نیتله توفیق اگه تاریخ را قرال نیتلر ظاهر کی بات اینگی ر قرال عموموزو خوادیال دینه هاگا جال گهرون رکعت کرب کی خب چینگی حالت ازبون عدم ریش هم قله کودسال اول سنیت هج اوگو والحمد لله رب العالمين.